mukomeze kumererwa neza nshuti bakunzi ba Darwin Sports Zone, twizere ko mumeze neza, twizere ko mwese buri amahoro y'ibintu komeje kugenda ziyana gatanu kuri gatanu. Nge rero ubasuhuza ni Darwin, maje kugenda bagezaho amakuru y'imikino menshi cyane, inkuru za sport zima ziravuga muri aka kanya. Ano masaha ni zihe ku mugane burayidire ko tuje kugenda tubatembereza amakuru y'imikino menshi cyane maragira avugwa. Tubere ko rero tubwire abanyarwanda muri rusange, tubihanganisha tubabwira ngo mukomeze mwihangane, ano kandi tubabwira ngo musigasire amateka aranze igihugu cyacu cy'u Rwanda kugira ngo atazisubiramo ukundi. Tugira ngo abantu bakuru bakomeze kwigisha urubyiruko ndetse n'abana bakiri bato kugira ngo ibyaranze igihugu cyacu bitazisubiramo neza cyane. Tukomeze rero tubyigireho kugira ngo bijye bidufasha rwose kubyirinda ko byasubira kabisa kuba. Reka rero duhite dukomeza n'amakuru y'imikino uko twagagiye ingingo z'ingenzi tugiye kugira twibanaho. Turagana ku makuru y'imikino arimo aravuga amakipe yakinnye UEFA Champions League, ariko imikino yaraye ibaye igera kuri 2. Hari byinshi biravuga muri aya makipe, haba arayatsinze ndetse n'ayatsinzwe. Hari byinshi biragira bivugwamo, tuza kugenda tubatemberezamo. Ariko kandi ingingo y'amakuru ku makipe araza kuba hari kuno munsi, Aston Villa ikipe ya hariya rwose ya Paris Saint-Germain bari Parc des Princes, ndetse tuze kugenda tuvugana mu ikipe ya FC Barcelona iraza ko yakiriye ikipe ya Borussia Dortmund ayari mu gihugu cy'Ubudage, iraza ko bakinira mu mujyi wa Catalonia neza cyane. Tuza kugenda tubigarukaho cyane, tuze kugenda tunavuga andi makuru amaragira avuga hanze y'iyo mikino ya UEFA Champions League na Europa League irahari ku munsi w'ejo. Tuza kugenda tubiganiraho neza cyane, reka tubwire ngo bakunzi ba Darwin muhire hano hagiye hatandukanye. Reka tubabwire ngo mukomeze mumererwe neza cyane. Reka twere dufate akareko muri tuze kugenda tubatembereza muri izo nkuru ngiye mbabwira kabisa. Yes rero ndagarutse inshuti bakunzi ba Darwin Sports Zone, nko nababwiraga ati turaza kugira tubabwira byinshi cyane biragira bivuga mu makipe yarakinnye UEFA Champions League kuri mugoroba, ndetse ku mugoroba nyine wacyaga, ndetse none mugoroba hari makuru rwose araza kubavuga amakipe araza kubakina kuri no mugoroba rwose. Reka duhera mu byakinwe ku mugoroba, duhere mu ikipe ya Real Madrid yaje gukora defeat ikomeye cyane, isindwa n'ikipe ya Sondeganas ibitego bigera kuri 3 rwose ku busa, itsindwa Emirates Stadium. Umutoza rero Carlo Ancelotti aravuga ati we trust and believe and try to make something magic happen in the second leg. Ubwo rero avuga ati birashoboka ko rwose tuzakora rwose ibitandukanye n'ibyo twakoze kuno mugoroba, dore ko uno mugoroba twitwaye nabi. Rero twizeye ko dushaka kuzakora ibintu muri magicien, ibintu bidashoboka, ibintu umuntu atatekereza, kugira ngo tuze kuba twagenda dutsinda umukino w'ikipe ya Sondeganas. Tuzakina Santiago Bernabeu tukaba twanayikuramo uwo bita Carlo Ancelotti umunya Espagne. Hatari ubona ko yagendaga bigaruka neza cyane. Yakomeje avuga ati in football everything can happen, ati rwose muri ruhago ikintu cyose kiba gishoboka. Nk'urugero aravuga ati for example Declan Rice who scored 2 free kick as they never did in his career. Rwose yenaga avuga ko nyine wita Declan Rice rwose yagiye atsinda free kick ku mugoroba, kandi ngo muri kariyeri ye nta kindi gihe yigeze abikora. Ubwo rero ngo yavuga ko igihe rwose yasobanuraga ko rwose muri football ibintu byose biba bishoboka neza cyane. Uno bita Carlo Ancelotti agenda bigaruka neza cyane. Mikel Arteta aravuga ati we lost maybe our best defender for 4 months. Then Jakub Kwishyura comes in the deserve the performance of that defender. Ubona ko rwose uwo mugabo bita Jakub Kwishyura yagendaga nyine akora amateka ku mugoroba, yitwara neza cyane, yaje akuvura bita Gabriel Magalhaes. Iyo cyane atumye uwo bita Mikel Arteta agenda bigaruka avuga ati Jakub Kwishyura rwose yagiye akuvura uwo bita Gabriel Magalhaes. Rwose yari umudefenseur mwiza mu mezi 4 ashize, ariko yaje aziba icyuho cye neza cyane, akora partnership n'umugabo bita William Saliba neza cyane. Babikoraga neza cyane, bazitira bita Kylian Mbappe na bita Vinicius Junior, ntibagiye bita Jude Bellingham ku mugoroba. Babikoraga neza cyane.
reka rero dukomeze rwose mu ikipe ya Arsenal de Ghana ziratubwira ati Bukayo Saka safadi not serious injury, ubona ko rwose ku mugoroba yahuye n'akabazo gato k'imvune ariko rwose ntabwo kari serious, birashoboka ko rwose ngazaba habaye neza cyane ku mukino utaha, ndetse muri Premier League iraza kuba iba muri no weekend tugiye kwinjiramo ngo rwose azaba habaye neza cyane. Lucas Vazquez aravuga ati twakoze defete ku mugoroba dutsindwa ibitego 3-0, rwose ntabwo twabyishimiye ariko ku mugoroba rwose byari amarira menshi cyane, ariko twifuza kuba twabikosora muri match itadere ko rwose ari igice cya kabiri cyo kwishyuramo ikipe ya Arsenal de Ghana. Ni kimwe no bita Kylian Mbappe yakomeje kugenda bivugaho cyane avuga ati ndashaka ko rwose tuzakora icyo bita super comeback tugatwagurukana ikipe ya Arsenal de Ghana kandi tukaba twayikuramo kandi turabyizeye neza cyane abona abakinnyi b'ikipe ya Real Madrid. Reka rero dukomeze rwose mu ikipe ya Arsenal nayo Declan Rice yabaye man of the match ku mugoroba rwose ubwo yatsindaga ibitego bigera kuri 2 atsinda ikipe ya Real Madrid free kick neza cyane aziterekamo rwose amakosa bagiye bakorera ubita Bukayo Saka, ibitego bibiri byatutse ku makosa ubita Bukayo Saka bari bamukoreye, ubona ko yagize performance nziza Declan Rice ndetse no ubita Bukayo Saka bari beza cyane ku mugoroba neza cyane kabisa. Reka rero rwose nkomeza n'imikino iraza kuba iba ku mugoroba. Aston Villa iraza ko yagiye gusura ikipe bita Paris Saint-Germain i Parc des Princes, aza ko ari saa 3 rwose zuzuye z'umugoroba, ndetse FC Barcelona hariya ku kibuga cyayo aza ko yakina n'ikipe ya Borussia Dortmund. Uri bazuti rero ni bahe bakinyi baraza ko bakina ku ruhande rw'ikipe ya hariya ya FC Barcelona kugira ngo ntugire ikibazo cyo kongeye kubakugezaho neza cyane bandi badahari ni bandi baraza ko bakina, ubona ko ibyo byose ndabigufitiye neza cyane kabisa. Reka mitemira rero kuri line-up ubundi nze nkubwira imikino yahuje FC Barcelona ndetse n'ikipe ya Borussia Dortmund. Dore ko rwose umutoza Hans Flick yiyemeje gukinisha systeme ye rwose y'abakinyi bagera kuri 4, abadefenseur 4, abakinyi babiri bakina muri mediane, ndetse hariya rwose imbere y'aba mediateri hari abakinyi bagera kuri 3 ndetse batakisha umukinyi umwe bita rwose Robert Lewandowski wa Pologne. Chesney araza ko ari mizamu ni 25 ku ruhande rumwe rukina Jules Koundé, Olivier Mufasa Tari, Alejandro Balde aza ko akina kuri nimero 3, ndetse ubita Inigo Martinez ndetse na Pau Kubarsi baraza ko bari hariya mu mutima wa defense neza cyane. Basimbo bita Ronaldo Araujo urabona ko ntanakigira muri kino kibuga baramwicaritse neza cyane. Hariya rwose muri mediane hari wita Frenkie de Jong araza ko akina no wita Pedri Gonzalez umunya Espanya, atarimo na ko umwana mwiza cyane ufite cyane ko akomeje gufasha ikipe ya Barcelona. Ezaza ko bakinisha wita Lamine Yamal wita Rafinha, Berori Elias wo munya Brazil aza ko akina uruhande rumwe, ndetse hagati y'abakina wita Fermin Lopez bakinisha wita Robert Lewandowski kuri attack. Uribaza turera ku ruhande w'ikipe ya Borussia Dortmund abakinyi bahari ni bandi Karima Diemi araza ko ndetse Joachim Blamandi araza ko ndetse Seydou Guirassy araza ko neza cyane, ubona ko Igor Kuberi araza ko ari mizamu. Abakibaza ko bahari rwose ku ikipe ya Borussia Dortmund araza ko yagiye gusura ikipe ya FC Barcelona. Uribaza uti ni bandi baraza kuba badahari ku ikipe ya FC Barcelona. Urande w'ikipe ya FC Barcelona rwose umukino udahari ni Dani Olmo araza ko atabaye dore ko afite maso injury, ndetse Marc Casado afite ni injury nawe naza ko habaye. Marc Barner araza ko atabaye dore ko afite ligama yavunitse ubwo ino season yatangiraga, ndetse no wita Mark Ter Stegen araza kuba atabaye neza cyane dore ko rwose afite ni injury, ndetse uwo bita rwose Pau Kubarsi acha kuzaza gukina dore ko afite red card kabisa, nuko biraza kuba bimeze neza cyane. Umukindiro ku ruhande rw'ikipe ya Borussia Dortmund aza kuba no bita Filippo Mani uraza kubutabaye, abandi bose urabona ko ntago bakanganye rwanda w'ikipe ya Borussia Dortmund. Ko nabikubwiraga rero umutoza w'ikipe ya FC Barcelona aza ko yakiriye no bita Hans Flick, ndetse Niko Kavaki araza ko babaye ku ruhande rw'ikipe ya hariya ya Borussia Dortmund, uraza kuba rwose ari umutoza w'ikipe ya Borussia Dortmund, nuko biraza ko
bihagaze neza cyane. Uribaza ati rero rwose mu mikino iheruka guhuza no makipe ati byagenze bite, ese ni ekipe ifitemo intsinzi nyinshi, ariko birumvikana ko ari ikipe ifite Barcelona nubwo ntarareba. Reka mbabwire ko rwose mu mikino itatu iheruka FC Barcelona yatsinzemo imikino igera kuri 2 ndetse umukino umwe baranganyije dore ko 2019 barakinnye muri UEFA Champions League. Ubona ko umukino ubanza hariya ku kibuga cya Borussia Dortmund barangije ubusa ku busa. FC Barcelona hariya rwose Camp Nou yari kiri Camp Nou ariyo bakikinira batari kwivugurura. Ikipe yose Barcelona itsinda ibitego 3-1 ndetse umukino uheruka 2024 FC Barcelona itsindiye Borussia Dortmund ibitego 3-2 ku kibuga cya Borussia Dortmund. Urumva ko nyine FC Barcelona ko nabigiraga niyo iba ifitemo intsinzi nyinshi kabisa, nako nta kosa na rito igikora nuko bihagaze. Ikindi wamenya nuko iyo batsinzanye hano makipe rwose aba yatkoze over ya 1.5. ubona ko rwose mu mukino ubanza nababwiye ko hari umukino batsinzemo ibitego 3-2 FC Barcelona yatsinze, numva ko bakozemo over ya 4.5 ndetse undi mukino batsinzemo ibitego 3-1 nabwo numva ko byibuze over ya 3.5 bari bayikoze. numva ko ababetinga nyaboneka mugomba kumenyaho mushyira rwose amafaranga yanyu mukarya ubwatsi hatari kabisa. Nuko rero biraza ko yahagaze kandi dukomeza ku mukino wa Aston Villa iraza gukina n'ikipe ya Paris Saint-Germain. Itengaruka neza Paris Saint-Germain iraza kuba iri mu rugo, abakinnyi baraza kuba bakina rwose bakinishwa n'umutoza Vital Wisenerike. Araza kuba akinisha rero amwizamu umugabo ukomeye cyane witwa Donnarumma. ubona ko araza kuba baheneza cyane Ashraf Hakimi ari ku nimero 2 ndetse Nuno Mendes ari ku ruhande rumwe, urundi ruhande rukina nyine hari Ashraf Hakimi ko nabibabwiraga. Mutima defense Lucas araza kuba ndetse na William Pacho araza kuba neza cyane ndetse ariya amediatere bagira kuri 3 barimo bita Fabian Ruiz akina uruhande rumwe, urundi rukinaho Joao Neves araza kuba neza cyane ndetse Vitinha akina ariya hagati yabo batakisha abakinnyi bagera kuri 3. Nikivisha Gravaskelia umuhinga atari wavuye mu kipe ya Napoli aza kwakina uruhande rumwe, undi rukina Bradley Barcola ameze neza cyane ndetse Ousmane Dembele Debuz mu France atari araza kuba habaye neza cyane arimo arataka izamu. Kurandi ku kipe ya Aston Villa wita Emiliano Martinez umunyezamu goalkeeper atari hari ku mugane buraza kuba bahaye ndetse akinana imbere ye hari abakinnyi b'abadefense bagera kuri 4. Matt Cash araza kuba ari uruhande rumwe, uwo bita Lucas Digne araza kuba ari ku rundi ruhande ndetse uwo bita Tyler Minks araza kuba ari mu Mutima defense ndetse ari kumwe n'uwo bita Ezri Konsa. uwo bita Karma araza kuba neza cyane ndetse uwo bita Julian Tielemans araza kuba ndetse ari muri mediane ndetse imbere yabo araza kuba ari bita Morgan Roger umeze neza cyane ndetse n'uwo bita Jacob Lamelez hagati y'abanditse arimo bita John Margins araza kuba neza cyane ndetse batakisha Marcus Rashford. ubona ko araza kuba habaye neza cyane. Ati ni bande badahari rero kuri uno mukino, uwo bita Rikang Irin araza kuba dahabaye kurande bw'ikipe ikomeye cyane ya Paris Saint-Germain afite ako injeni ndetse na Marquinhos ufite ikibazo cy'amakarita 5 y'imihondo ataza kuba habaye ndetse uwo bita Ross Bailey araza kuba atabaye afite calf injury ndetse Legon Bailey araza kuba atabaye afite akanoke ku ruhande rw'ikipe ya Aston Villa, ariko uwo bita Marco Asensio araza kuba habaye ku ntebe yasimbura neza cyane yitegura kuba yasimbura ku ruhande rw'ikipe ya Aston Villa. Impamvu wamanjije hanze nuko ikipe ya Paris Saint-Germain nyine iramoza yibayemo ariko ashaka kuza asimbura neza cyane. Nibaza rero ano makipe akinana ni ibiki biranga ano makipe ni ibiki biyaranga? Nta mukino n'umwe bigeze bakina, ariko nkubwiye ni wenda nko kuri performance zeruka ikipe ya Paris Saint-Germain ifite wini zigera kuri 5 mu mikino 5 nta faute ifite nimwe. Aston Villa yo bimeze bite? Aston Villa nayo ifite wini zigera kuri 3 mu mikino 3 herukumva ko bose na makipe afite performance ya winning momentum kosuna ko rwose araza kuba yigaragaza neza cyane kabisa. Reka rero nsoreze ku makuru amagenda avugwa muri za transfer ndetse ngaruke nyine no ku mikino igomba kuba iba muri Europa
League ku munsi w'ejo dore ko rwose bazaba bakina muri Europa League ubona ko bizaba ari ibicika ubona ko nabaza bakina kimwe cya kane ku munsi w'ejo Europa League. Reka nkubwire ko rwose ku munsi w'ejo iyo bita Bodo Glimt gisaha isa 12:45 baza bakina n'ikipe ya Lazio Roma, naho kandi ikipe ya Rangers zabikina n'ikipe ya Atletico Club Bilbao baza bakina rero ku isaha isa 3 ku munsi w'ejo, ndetse ubona ko ikipe ya Manchester United nayo izajya gusura ikipe ya Olympique de Lyon mu gihugu cya Faransa ku isaha isa 3. Eintracht Frankfurt izabikina n'ikipe ya Tottenham Hotspur hari aho Tottenham Hotspur Stadium ku isaha isa 3, ndetse ikipe zizagaruka zikina ku itariki 17 ndetse n'itariki 18 ubona ko tuzajya tumenya amakipe yamaze kugenda yikarifiya muri round 2 cyangwa kimwe cya kabiri ubona ko nuko bizaba bihagaze. Transfer rero ati bimeze bite? Mikel Arteta aravuga ati rwose turifuza kuba twakora transfer z'ubusazi zikomeye cyane kugira ngo uko twasiragorinze uno mwaka tube twagenda twabyirinda umunsi ku munsi. Rero rwose ubona ko Arsenal yifuza bita Victor Gyökeres, ibyo rero si bikiri inkuru kabisa dore ko Victor Gyökeres warifuza ko bamutangaho asaga miliyoni 85 ndetse bakajya bamuhemba miliyoni 10 z'amapaundi kabisa. Rwose ubona ko barifuza ko babikora kugira ngo bahigike amakipe arimo Chelsea, The Blues ntibagiwe ikipe ikomeye cyane ya Manchester United ziyifuza neza cyane reko na Paris Saint-Germain yashimyeho ariko biranga. Mu ikipe rero ya Manchester United nabo bakifuza ikipe ikomeye cyane umugabo ukomeye cyane bita Victor Osimhen arifuza kumutanga miliyoni 55 bakamuvana mu ikipe ya Napoli yamutije mu ikipe ya Galatasaray ubona ko rwose baramwifuza neza cyane ariko kandi ikipe ya Nottingham Forest rwose Manchester City irifuza bita Morgan Giggs kugira ngo bamukure hari mu ikipe ya Nottingham Forest. Ese iramukura cyangwa nimukurayo? Ariko Manchester United irifuza ko nayo yamugura ariko ikipe ya Manchester City kavati turamushaka kugira ngo turebe ko yaza gusimbura Kevin De Bruyne reko birakomeye cyane. Arsenal kandi irifuza uwo bita Lautaro Martinez umunya-Argentine ukomeye cyane barashaka kumuvuna mu ikipe ya Inter de Milan ku bwo anatsinda ibitego kiza cyane ngo arifuza ko bamukura kugira ngo bamutangeho asaga miliyoni 125 pardon kugira ngo bamuvane mu ikipe ya Arsenal kugira ngo bamuvane mu ikipe ya Inter de Milan kugira ngo bamuzane mu ikipe ya Arsenal de Ganazi ubona ko birakomeye cyane gatuje turebe ko bizagenda neza cyane. Ngire reka mbabwire ngo reka nsoriza andi makuru y'imikino menshi cyane tuzakora tugenda tuyaganira ku munsi w'ejo tureba resultat ko byagenze mu Rwanda ikipe ya FC Barcelona n'ikipe ya Dortmund ndetse ikipe ya Aston Villa n'ikipe ikomeye cyane ya hariya Paris Saint-Germain. Reka mbabwire ngo rero mwakoze kugira ngo bana nanjye ikambase gukomeza mugenda mushikira mukora subscription mukora like share na comment mu biganiro dukora kugira bigenda bibahira neza cyane. Imana ikomeze rero ibarinde ibiteho kandi ibahe kugenda mushyigikira abanyarwandakazi. Assalamu alaikum.